Kooti y'idara ryo kubanza muri Ntungamo eyabekurirwa muramuzi Edgar Kakuru erizoba yashomera pastor w'ekanisa ya Ageihangwe Church Ministry Jennifer wahereza iba Innocent namanya na Alex Mutesi genso muvyo wa boda boda bona barukurugomo rwo town council emishango eshatu y'Obwegyese. Kooti yahorangwe biro mushanje byo kwezi kw'ikumi mwaka w'2024 abashataba bakito mukazi Meron Ainembabazi ow'emyaka 19 kuruga rukunziri na nekigendererwa cituma bagaruka bita Elijah aruho uwo mwaka gumwena n'amezi 10 kandi bagaruka babuzaho na nekigendererwa cyo kwita omwana n'uwomwe aruho Elijah ahabiro mukaga byo kwezi kw'ikumi nabwo mwaka w'2024 emishango n'eshatu ubwo kubanza no kwita Mutesi against Alex namanya Innocent no wahereza Jennifer eby'omushango ebyo kw'ikumi ahari Nyarwanda yo kubanza self Ntungamo district n'ekigendererwa cy'ituma kandi omuhenda amateeka mukatuma Ainembabazi Meloni yafa. Kote yabekurirwa muramuzi w'idara ryo kubanza Edgar Kakuru tiyicariza abashataba kwetonganaho nuko kubasinduka mu nkomo okusibira 28 byo kwezi kw'ikumi mwaka w'2024 obaragaruka mu Kooti okushomerwa emishango yabo. Mushemerire kugira icyo mwagamba aho kuba Kooti giteyine ubushobozi bwo kuba umushango wanyu. Sit out for the inquiries. Your worship, inquiries in the matter still go. Can we pray for the date? The accused persons are remanded till 28th November 2024 for mention. Ahabwa TV West and Elias Ratugusa.